Duh, aing si bapak mah anjing, aing apel dia nama malam minggu hari vaksin dibeakeun kuliah teh kumaha eta si bapak. Duh aing. Aing minta duit ka si bapak yang jeung bensin eueuh jeung bensin. Pak, Pak, Pak. Eh, minta duit. Kainung nawe, teriwo. Nya atulah aing bapak mere ah. Mak, 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 udang mak. Aing minta duit mah jeung motor bensin beat mah. Minta bensin dia geus nu bisa ku bapak maning can si teh. Si bapak anak tuh mere riweuh sana kudu ka emak. Enggak atuh mah. Bapak ada semua tah jadi anak teh. Mau apa? Mak 10.000 lah. Kainungna bere. Tuh, cek si bapak ge kudu di Bapak nak atuh mana teh bere atuh padahal mah. Nah, tunggu lah, gimana? Gimana bapak nang duit. Apa nanti kita bicara pe. Yang ulin aing mah. Geus pakai maranehna. Bere sok jelek. Pisan aing mah. Curi aing mama tuh mere. Biasa nama kira teh mah disebut gunung. Kodok aing mun teu dibere mah anjing. Goblok pamali. Pak, gua ini kodoknya coba. Mas beres macam-macam nyambung batur. Apa sih teh? 20.000 ya panjang bensin itu kosong anjing. Jadi teuing goblok 20.000. 50 yang surat. Nah gitu tuh mak. Nun nya mak. Baik guys. Awas lagi ya. Mau jam 16 ke balik mak. Nih, mak, pak, iya duit yang mesti sih, mandi bere. Suara. Lah, ulah yang apa? Nah tadi ya bapak nak. Kalau lebih tadi itu kurang teh. Ayo geubeuh. Ada bapak nak gantian 50 sih ada. Bapak kumane oh sudah itu nak taman. Yang geubeuh ya sekolah aku bapak nak kai mana? Besok lah 500.000 pokoknya gantian. Lah 500 bapak nak itu. Yang bisa tengah. Tahun 2000 ya dari 2500. Masa buahnya sendiri anak sibuk paling bapak nak.